رفتیم. окей. Савол. Дар давоми студентӣ прокрастинатсия бисёр мешавад. Дар بله давоми ҳамаи таҳсилда мисол بله بله прокрастинатсия гуфта яъне ҳолате ки одам танбал мешавад, ягон кора ба баъд мемонад, кори имрӯзаро ба фарду мемонад. Мисол بله кори имрӯз бояд бикунӣ, хушӣ намета, мегӯӣ ки ина мекунам, баъд пага мекунам. Не ки имрӯз хов мекунӣ, пага мешавад, бо пагам ҳамахе хов мекунӣ, ҳамахе кора мундан мегирӣ. Коро мисол связани ба учёбанда, тайёр بله. кардан ягон дарс, мавзӯъро хондан, ҳамахе чизон. Ва ҳамахе проблемаҳо мешидан ака дар давоми таҳсили худат ва чӣ хел роҳи ҳаллиамро ёфтӣ? بله procrastination. این проблема کلان مثال امروز پگاه کی هستن یگانه راه که میتونی که procrastination با زبان تو شما آه. نمیشه این از زدن همین است که تو باید دیسیپلین باشی نه دیسیپلین داشته باشی اما برای دیسیپلین داشتن تو باید عادت ها را سازی و بله من نمیگم که هی ما پرفکتم ما افسانه‌ایم نه منم دارم مثال روزای میشود که نمیخوام از خواب خیستم مثال من نمیخوام از خواب خیستم روزای بد یا که میشود عین مشавад زمانم мешавад. موزیدم عین زمانم اما برای مثال 2 ماه پیش ماهی وقتی که ما دانشگاه تمام کردم 31 март аллакай ма гуфтам ки ҳозир ма вақт дорам биём ма 2 ширкатда кор мекунам мисол чунки ма вақт доштам дигар донишгоҳ таҳсил набуд ва чунки аллакай донишгоҳ ки тамом кардам аллакай моҳи марда апрела 1 моҳ ана ҳамин проблема сар шид чунки дигар таҳсил надорӣ танҳо 8 соат кор мекунӣ 8 соати дигар хоб мекунӣ пас он вақти зиёдӣ дорӣ аммо дар ҳоле ки дигар ту бекорӣ ту намехоҳӣ аз ҷой бихестан ва ина як ту бояд сабаб ёбӣ сабаб ин аст ҳама чиз муҳим аст аввал гуфтам барои одатҳо одата сохтан анаки ман ина чӣ хел сохтам ма гуфтам ки 2 ширкатда кор мекунам чунки бале агар 2 ширкатда кор кунам дигар вақтҳо ма бояд ки хезам новобаста аз вазъият чунки ма профессионалам ҳамин хел аст ва ман гуфтам ки соати 7 аз хоб мехезам 23 хоб мерам ҳар рӯз новобаста ба ҳамин аввалҳо чандин боро ман ҳамин ҳаракат кардам чандин боро ман ҳаракат кардам ки ҳамин кора кунам аммо нигоҳ кида хубе ки ма мисол дар видео гуфтам ки донишгоҳ бояд наравӣ чунки лозим нест дигар дигар яке аз сабабҳое ки мардум донишгоҳ мераванд ана ҳамин аст дар ҳоле ки ту одаморо мебинӣ донишгоҳ туро маҷбур мекунад ки биёй мб мегузоранад яъне режим сохтагиан ҳамун қонунҳоро чунки агар ҳамун қонун набошад ту намекунӣ мисол дедлайн мегану ҳамун муҳлати муайяна задачаҳои мисолҳои барои спорӣ ту бояд мисол барои спорӣ яъне қонунҳоро мо мас барои ҳамин мо сохтагием чаро давлатҳо қонун месозанд ки ҳаракат дар роҳа аз суръати 120 зиёд нарав чунки мо мегем ки ман одами хубам ризо мегӯяд ки ризо беҳтарин инсон аст ҳаргиз хато намекунад аммо дар ҳоле ки мошина таги дасти моя ман рафтесам биё мегӯям я бура 120 зиёд равам агар қонун ки намебуд ташаккур ки мо қонунҳоро сохтем яъне инсонҳо одамони хуб ҳастанд ҳама инсон одами хуб аст проблема ин аст ки нафс дорад вай ҳамун нафс намехоҳад ки ту одами хуб бошӣ ан ҳамун нафса ягона роҳш мисол чаро дин дорад мардум чаро мардум дина пайравӣ мекунанд чаро сари соати 5 аз хоб мехезанд чунки ан ҳамун дин боварӣ ба худо боварӣ ба ҳамун қонунҳои динӣ туро маҷбур мекунӣ сархезӣ биёгирем ки ту дина пайравӣ намекунӣ биёгирем ки ту донишгоҳ намеравӣ биёгирем ки ту қонунҳоро пайравӣ намекунӣ ту ҳеҷ каси дар дунё ту ягон яъне мақсад надорӣ фаҳмидӣ асос ягона сабабе ки ту хоҳӣ ки ҳамин дисиплин ё ки procrastination аз байн барӣ гуфтам бояд дисиплин созӣ ва пеш аз дисиплин созӣ ту бояд мақсад дошта бошӣ як хело мақсад доранд ки мехоҳанд ки барои мисол сахт кор кунанд маблағи бисёр кор кунанд то ки падару модари бояд аз ӯ фахр кунанд як хело мехоҳанд ки ҷомеаро иваз кунанд як хело мехоҳанд ки ширкат созанд як хело мехоҳанд ки дӯсти вай аллакай мошин харид ё ки аз вай зуд ваям мисли вай шавад ту сабаб ёбӣ ё ки як хело мехоҳанд ки биш раванд барои биш рафтан бояд сари соати 5 аз хоб хезанд новобаста аз вазъият мисол ягона сабабе ки дини ислом ба дараҷаи афсонавӣ пеш рафта истаи солҳои охир пайравош зиёданд чунки ҳамин қонунҳо туро мегӯяд ки 5 бор ту бояд дастҳота бушӯй ё ки сари соати 5 аз хоб хезӣ аз 5 аз хоб хез намозта хон пас он аллакай рӯзта сар кун мисол таҳсил мекунӣ Python меомӯзӣ программа менависӣ ё ки ҷои корат меравӣ ин аллакай дисиплин аст мисол ман одамоеро медонам ки сари соати 5 аз хоб мехезанд новобаста вазъият мисол ягона роҳе ки тамин аз байн мебарӣ ҳамин аст ки ту бояд яъне дисиплин дошта бошӣ ва мақсад дошта бошӣ мақсад надошта бошӣ одам бемақсад ва ҳеҷ касе барост ҳамин дили шикастагӣ бошад илоам дар амрико зиндагӣ мекунӣ дар олмон дар аврупо дар топ давлатҳои якум дараҷа якум мисол first countries дар ҳавои зиндагӣ мекунӣ агар ку мақсад надошта бошӣ ку ту ҳеҷ касе дар ҳоле ки ту ҳама таҷрибаро дорӣ мисол боз агар биёгирем ба ҳиндустониё CEO Google
هندوستانیست. سی او مایکروسافت هندوستانیست. اوکی. حاضر سی او ماستر کارت هندوستانیست. اوکی. پرایم مینیستر یعنی وزیر بریتانیا کبیر هندوستانیست. بریتانیا دا. بله. همه تک کمپانی دا همه تکنولوژی را هندوستانیا گرفتگن. چرا که باید گرفتگن؟ چون که این از اویلا سمیده یک از چند میلیارد، یک از 2 میلیارد، یک از 4 میلیارد آدم زندگی میکنه در هندوستان و یا رقابت باید کنن. باید میگه که مثلا خانگی شما که اگر حقوق شناس نشوی، آیتی نشوی، متخصص نشوی، تو باید مبلغ بسیار کار نکنی، تو بچه من نیستی. یعنی ما تو برای چی کلام کردم؟ اوجا دا همون پرش هم بالا جقیدنی کو بسیار است برای همون ویا سخت تحصیل میکنن. یعنی مقصد دارن که ما باید سی او شوم، پدر مادر ما فخر کنند. مقصد داره که باید هندوستان از ما فخر کنند. یعنی همین سبب وای. اول سبب بیا گیریم که هم آشنای ما اگر امیری مقصد نداشته باشد و آدم میتونه که تو ساعت 10 خواب میکند، پروایی نداره در دنیا. همین دایم اگر $500 آمریکایی کار کند زندگی چه برات، یعنی پرداخت کند برای پولی سوئد، پولی اجاره، پولی همه چیز دیگر وای دامو کفایه است. یعنی اساس مقصد است. مقصد تو باید یابی. значит باید که اول مقصد مونه دیسپلینی رو نکنیم خدمت. بله. یعنی که پریویچکا حقیقتا هم همین پریویچکا رولی گرانی زور بازی میکنه. ما یک کتاب خوندم اتمی پریویچکی авторش جیمز کلیر. кстати گردن کتابی زور و مرا به نهایت دیسپلین ساختن دا یاردم کرد و به نهایت و میفهمونه که چخیل یعنی امی پریویچکو چخیل قدری بلند دارن و چخیل ضرورن. چخیل پریویچکو را با آسانی پریویچکو را ایخد ممکنیم و همه خیل میفهمونه ده حقیقتا هم پریویچکو با دیسپلین ای به نهایت رولی زور بازی میکنه ریاینا. بله. یعنی عادت برای ساختن عادت ها همه که 21 روز لازم است. در همین 21 روز همین یک کاغذ اگر 21 روزه بگو که ما 21 روز ساعت 7 خواب میخزم، 23 خواب میرم، در 21 روز همین عادت الکی ساخته میشود. در همین 21 روز تو با میتونی که هم عادت در طول 21 روز از بین بری. همین 21 روز هم کار نکن تمام عادت از بین رفت. یعنی 21 روز تو میتونی که همین عادت سازی. واقعا آخر که ایرا اکسپریمنت بسیار کردگیان takže і от қатями привичку ки реально در دوام چند روز اخر میکنی که دیگه هم کار در نظر آدم نمیتونه. خیلی آدم اتوماتیزیروانی میشود هم کار کردن دا اجرا کردنش دیگه خیلی قوی زیادی صرف نمیکنه در اجرا کردنش. بله. بهترین پرابلم این است که ما برای یک کسی دیگه را تیاریم که ساعت 7 از خواب خیزیم. برای یک کسی دیگه را ما تیاریم که از 7 از خواب خیزیم. اگر کی ریزو خواهد که سری ساعت 7 از خواب خیزد پایت ناموزد نمیکند ویا. اما بگن که هی ریزو ساعت 7 از خواب خیز که کدام آدم در کار کن میکند. نگاه کنه همین گفتم که قانون ها را ما برای وای ساختگیم که همین معنی سره بازی کنند مجبور کنیم کار کنیم. مثلا این در حقیقت اما آدمای موفق میشون که انا همین پرابلم را حل کرده. همین عادت ها را مثلا همین آدمان میلیونر بوی استیو جابز یا که گیریم بیل گیتس یا که نمیدونم همه آدمانی که افسانه مبلغ دارن فرقش از ما و تامین است که وای 24 ساعت هم میدونن چه استفاده برات ما و نمیدونیم. برای مثال ما همین روز شنبه بود و ما تقریبا 10 ساعت خواب کردم در حالی که ما روزای کاری دارم 8 ساعت خواب میکنم. یعنی 2 ساعت دیگه ما رفت و دیگه هرگز بر نمیگردد. چون که ما گفتم که همین روز شنبه ما از خواب میخزم ساعت 7:30 خب نهاری میکنم پس اون میرم تحصیل میکنم یا که یگون بیزنس ایده در سر میزنم یا که یگون کار دیگر ما میکنم که مدام مفید است. پرابلم اینه که ما ساعت 7:30 از خواب نکسیم، ساعت 10 از خواب کسیم داد. این خیز مثال میخزی میدونی پرابلم ای دیگه چیه که خیلی بد میبینی برای اون کار کردن. چرا ما هم کار کردم؟ چرا ما یعنی مثال در حقیقت که با میدونی پرابلمش چیه؟ پرابلم این است که مثال بیا گیریم که تو در تاجیکستان باشی خیلی 10 ساعت هم خواب کردی یگون پرابلم نداره. در حال نظر با مقایسه که تو در خارج کشوری تو میگویی که هی ما پدر مادر دوستا همسایه همه آدمای نزدیک ما ترک کردم تو که بیام 10 ساعت خواب کنم. یعنی این چیز که تا عذاب میده. یعنی مثلا مرا آدم که چرا که ما 2 ساعت یاد ما گذروندم. مثلا همین محسوسونتا که یعنی تو برای دیگران را تیاری کار کردن میخزی از خواب ساعت 4 هم تو باشد اما برای خطا نمیخزی. باید که ما بدونیم که
чем дигарода кор кардан, бояд аввал мақсади худмона саморазвитие кардана дошта бошем, чтобы пеш берем хела. Хая ки реально мо вот чанд студенти ки ҳастем иҷа дар ка мисол, ма ё мисол ошноам чанд касем ва ҳамамон ҳамин проблемаро дорем. Ҳамин проблемае ки ман гуфтам прокрастинатсияда ҳамамон як танҳо монда, ҳамамон ҳамин проблемаро дорем ки дар давоми учёба прокрастинатсия мекунем, и хелу хел мекунем. По сути у кори важнеам намекунем мо. Просто ҳамин хел реально ки дисциплина ки набошад, хто медонед ки мисол вақте ки саҳар айхоб соати 7 бихези дига ҳай, соати 11 бихези дига ҳай, продуктивности одам кам мешавад. ва вот анами бад проблемаи мо уже ира хела гуфти гапо соз кардесем, хестанмонам продуктивностмонам ни хела соз кардесем, хӯзи алҳамдулилlah бо вот соли хониш сар мешавад. хай бо иншоалло ки кӯшиш мекунем дарсомона прокрастинатсия накунем, чтобы кори беҳад безебай охир дар ма ҳамин ҳамае ки мисол агар ки видеои мана тамошо мекунед дӯстои tirам касе аса нест. Ма чаленҷ дорам. Чаленҷи ма ҳамие ки 6 моҳи ояндада агар ки 6 моҳда 8 соат хоб кардӣ, 12 соат таҳсил кардӣ, қатъи дӯстои нолозимат суҳбат накардӣ, ҳама сафар рафтӣ, 6 моҳда ту метавонӣ ки беҳтарин топ барномасози дар любой ширкатҳои топ да ҷои кор гиранд. 6 моҳда. Проблема медонед чиай? Наметавонам ҳамин кора кардам. کسی نمیتونه غیریمکان است این مرد در حالی که آسان است. مثلا میگه که ما ساختمان کار نمیرم، خب ما یعنی بی‌فایده وقت نمیگذرونم، تنها در خانه میشینم تحصیل میکنم، خلاص میگوی. یگانه دشمن اساسی تو این هیچ کس نیست. مثلا یگانه چینی‌ها و هندوستانی‌ها و همسیفا و همکورسات نیستن. این توی در داخل اختیاری میتونی کو همین دشمن اساسی امیر اگر تونستی که غالب بیای مغز ماینی ساعت مغزی ساعت که ماینه ساعت تو میتونی که همه چیز غالب بیای. مثلا از همه چیز مهم است اداره کردن. یا سوال اکا حاضر نیوکن ما باید مثلا وقتی که شما اینستاگرام تون بد اکا در اینستاگرام ویدیو قریب هر روز میموندین، استوریز میکردین، مقصد اکتیو میبودین، معلوم که وقت در همونجا بسیار میگذروندین. چه شد که شما یک باره вот امی هابیتی اینستاگرام درویرا امی عادت полностью شما ایکس کردین. خیلی شد امیر ما در فهمون نکرد. اوکی بله گوش کن آشنا جان، این پرابلم کلانی ما بود که ما از اون میکشیم حتی گریه کردم برای اینجا. چرا ما شبکه‌های شما بسیار استفاده می‌کنم؟ چون که ما در حقیقت گفتم سنی 13 ساله بودم، از کلاسی که استفاده داشتم، ما کودکی بودم که دوستا بگه تکنولوژی آیتی کامپیوتر ما هیچ داشتم و از همین اول حتی اکا میگفت که اینستاگرام چیکار میکنی کودکی 13 ساله؟ ما میگم تکنولوژی را ما باید بدونم. تکنولوژی از یک رو افسانه‌ای است، از یک رو زندگیت میسوزاند. نگاه کن آشنا، اینستاگرام این یک بار ما بود نکردم باید. این آغاز شد وقتی که ما اروپا اومدم. ایجاد غریبی که میاد علاقه با پرابلم کلان، چون دوستا رو نمیبینی، تنهایی و یگانه چیزی که تو را حس میکنی که قطعی جامعه پیوسته این شبکه‌های اجتماعی است. برای اون وقت پس اون عادت کردم ما روز استفاده می‌بردم دیگرها و پس اون ما سال باید ویدیو کردم سال 2021 وقتی کووید 19 اومده بود در اروپا همه را شینوند خونه و روز تو بگه در شبکه اجتماعی بودی. این یک پرابلم کلان ما میدونی. ما 12 ساعت وقتی که روزی زاد روزم بود سال 2020 ما 20 ساله شدم 12 ساعت آیفون نو گرفتم. با وقت آیفون 11 نو اومده بود، نو گرفتم در 2020 زاد روزی ما شده بود ما لکه 19 ساله شدگیم. اما اتمیتین میکنه که ریزا زاد روز پورا دیگر خانم میزنه همسایه دوستا تنهایی تو یگانه چیزی که همون اداره میکنه در تلفن تا مثلا نمیره قدی دوستا جشن نمیگیری. خیلی دوستی هندوستانی داشتن که جشن گرفتیم ما همون یک ساعت بود. میدونی ما همون میدونم سکرین تایم در تلفنم آیفونم در سکرین تایم نمیدونی 12 ساعت حیاتی ما در همون روز گذشتگی ای. یک بار ما دیدم گفتم که نگاه کن تو 12 ساعت حیاتا گذروندی در حالی که روی قطعی دوستا جشن گیری، در حالی که روی قطعی مثال آدمای نزدیک جشن گیری خیلی حالی که من ندارم آدمی نزدیک اما روی خیلی یگان جو سیاحت کنی، یگان مثال آشخانه داشتنی صحبت که آدمای پرسن در زنده قطعی تو باید در اینستاگرام گذروندی که همون را از 12 ساعت 8 ساعت در اینستاگرام بود، 4 ساعت دیگه در واتساپ، در حالی که وقت من داشتم مثلا قطعی اوچام و مثال برادرام و همسایه‌ام قطعی گپ می‌زدم. بله همون را ما دیدم واو ما گفتم تو تمام تو برخت بکش وزیر، چون که تو 12 ساعت تا گذروندی در اینستاگرام. یک نگاه کن پرابلم اینه که چیزی هست که همین اکران هست که تو نمی‌بینی. باید یعنی می‌بینی و
یعنی حس میکنی که در همون جایی با یعنی حس میکنی در همون جایی. یعنی این پرابلم کلامی ما بود و ما گفتم که تمام 2020 پاسون کووید 19 بود. یعنی ما همون چه فهمیدم کم استفاده بودن گفتم الکی بلاکینگ وبسایت ها را استفاده بردم. اینستاگرام اخش دلیل میکردم با اصناف کم میکردم با دلیل میکردم با اصناف کم میکردم دوستام ادپیسات میکردم همش همین جورا واکو همش ادپیسات میکردم بگفتم ریزو ایت ودای بعد دیگر چی باید خیلی زنگ میزد بعد یک تا شوخیای نو در شبکه‌های اجتماعی برام اومده بود تو پیتوخ برام اومدی تو مرا ادپیسات چکدی خیلی فهمید مرا هر گپ میگفتن با من میشنم میگفتم چرا ما برات پیسه سگد با دوستای کودکی ما بودن چون که الان وابستگی شبکه اجتماعی وابستگی اینستاگرام مرا مجبور کرد تا که از دوستان دور شوم در حالی که به دوستای من چی گناه دارم ما یاد شبکه اجتماعی پاد پیسه سگد با میگفتم استوری همشون نصب میکردم که نبینم اون روز تو استوری کردی در تلگرام گفتم که همه جان اومدی من نمیخوام زندگی تر دیدن چرا زندگی تو من توضیح بدم در حقیقت کی ما در همین پرابلم کلون دارم هم وقت و 3 روز به شبکه‌های اجتماعی کردم زندگیم افسانه‌ای بود. مثلا ویدیو کردم در یوتیوب که 3 روز به شبکه‌های اجتماعی بود اینقدر خوب چای ویدیو رو تماشا کردم از یوتیوب که مردم کلیک کردن الکی عادت شده بود در همین یوتیوب انگلیسی یک خوبچه مقاله رو خوانده بورش اکسپرت رو ما خوانده بورش حتی ما تقریبا 55 یورو دادم برای 4 ساعت قطعی یک تا همکلی آدمانی مثلا تاجیکان استفاده نمیبرن چه یعنی آدمانی سایکول مثلا پسیکولوژ قطعی صحبت کردم که من خیلی پرابلم دارم و چیکار کنم میرم یعنی قطعی باید بدونیم با 500 سوال مصرف کردگی میمونه توصیه‌ای که چیکار کنم باید و بله یعنی باید گفتن که مثلا همین توصیه و که نابود کن خوبی پسیکولوژ همین است که مثلا تمیره قطعی و گوشون میکنم در حقیقت زیبا گوشون میکنم توصیه میکنم و پروفسیونال آنده دکوشون و من گفتن که 3 روز همیشه امتحان کن استفاده نبر رو کنی بی زندگی چی میشود و ما گفتم 3 روز به شبکه‌های اجتماعی کردم های در یوتیوب پارتوفتم 3 روز بهش زندگی افسانه‌ای داشتم همون زاد روزم بود روزی از مثال 1 ینور زاد روز مای همون ینور داد کسی از ما را نفهمید مثال ندیدم مکبوک ما محکم کرده بودم پسام با استانف کردم های اپلیکیشن را با هم خیلی برگشتم گفتم که تنها اینستاگرام استفاده میبرم تلگرام واتساپ همه را نابود میکنم واتساپ رو نابود کردم ادنکلاس رو نابود کردم ویکر رو نابود کردم فیسبوک رو نابود کردم همه را نابود کردم تنها دو خدمت فریب کردم ده که ما اینستاگرام استفاده میبرم تا که بیزنس سازم تلگرام استفاده میبرم تا که با دوستایی که تلفن آیفون ندارن قطعی صحبت میکنم خب ما گفتیم شهرنامه بس این قطعی خدم که هم خیلی تنها دو شبکه اجتماعی اما یک سالی که هم اومد همون اینستاگرام هم کو نتونستم همین نتونستم و خلاص اومدم که این زندگی بعد دیپلم نوشتم برای دیپلم نوشتن تو باید که فقط هر روز 4 ساعتی کار کنی چون که دیپلم گرفتن این قانونی که یا دوران حتمی ایده وای از رو بعد از خوب اینکه بس میکنم نابود میکنم تو که ما حمایت کنم دیپلم ددلاین نامادم ددلاین تو روزی 10 فوریه بود و ما تو 10 فوریه اومدم که ننوشتم شما گفتم که دفعه تو نتوی دیپلم نوشته نتونی هم از اینستاگرام نابود کردم با نوشتم خیرات که نمی‌موی ایوندا بعد حمایت کردم دیپلم چون که اگر که ما دیپلم ایمان نمیکردم بعد اوچا میگفت که تو نتونستی برادرام میگفتن نتونستی یعنی ما برای خودم نکردم برای کردم گفتم و یگانه سببی که مرا میگرفت راه ما همین اینستاگرام بود یگانه راهی که میگرفت اینستاگرام و گفتم که همه با ما 3 تا سایت داشتم گفتم که تا برای فوتبال برای خدمت برای تکنولوژی هم گفتم که باید میسازم که نتونستم بیزنس ساختم کسی هم پروای مرا نکرد در یوتیوب تاجیکان یعنی نتونستم من مردا یعنی قبول مردا که میگن که همون یکی بگه که نتونستم من کارو کردم من نتونستم یگان مبلغم در اومد گفتم چی لازمه وقت میذارم اینجا و گرفتم اینستاگرام هم فایلم اسکچ کردم از سال 2016 که ما در این شبکه بودم همش گرفتم در کامپیوتر موندم گفتم که اینستاگرام ما دیگه نمیخوام قد شما هم کاری کنم مرا نابود کنید از شبکه‌تون ودار کردم شبکه اینستاگرام کاملا و از ماه فوریه این جانب بار هم برگشتگی نیستم فکری برگشتن نکردگی نیستم حتی چون که همه دوستایی که بودن گویا دوست بودن کدومش خواست در تلگرام یافت کدومش که نخواست پروای مرا نکرد چون که کسی پروای تر نداره در این زمانه اما بله یعنی ما دیگر شبکه‌های اجتماعی نیستم و از تلگرام هم با فکرم که شاید کدال کنم موهای دیگر همین واسه که تنها فور پریمیوم یوزرز ایمام دوستام تنها تویی و جاوید پریمیوم دارن که استوریا میکنه میبینم هوای هم نمیبینم نمیخوام دیدن استوریا شما را نه اینکه ما دوست شما نیستم بلکه من نمیخوام دیدن زندگی شما را اوکی
مفهمم. و وقت آخر دو. بله بله و مثال اگر که مثال ما همین امیر تختم که زنگ زنم بینم این دیگه ای افنو جون وقتی که من ببینم آه. زندگی ترا مثال تو رفته سی در سنت پتربورگ جای افسانه‌ای در زایوا داری ما کار کرده ایسم ما باید که مقصد دارم ما باید کار کنم ددلاین دارم ما پروژه ما باید سپرم خب من میگم که بلین چرا ما رو تو بگم درون خیلی نمیاد 4 تا کنج خونه ایستادگیمو امیری سیاحت کردیم ما خدمت برابر میکنم میشم زیت دیپرسیا پسون 10 ساعت خوب این همیشه کارای نمیشه شبکه اجتماعی رو نابود کن با آدم ایتون ترکی دیگه 10 ساعت خوب نمیکنی مقصد میگذاری خب با زندگی برمیگردی انسان میشوی ربات نه حقیقتا هم که حقیقتا گپ 100% راست بشخی اما خیلی خیلی که نمیدونم که نکی ازی اکه اختون میدونی بود یوتیوب سون زوره بشخی که ویدیو تون هم خیلی رفتن گیره گرنی بود پریم نمیدونم مخ یکون توجیک نیست که خیلی ویدیو کنه دا پریم و بله انا زور چیز رفته من سینه که هم میسوزونم که رفتن گیره زور انشالله تند میشه و یک سوال خب دیگه ما داشتم که پروگرامیست این سوال ما میتونم که خب خب ما недавно хулоса бровардам ки Android разработка вообще мобильная разработка сар кунам. بله بله Охир чӣ маслиҳат метиҳад ки аввал ма ай кадом забон хонданаш сар кунем, кадом структураи данных чира хондан вообще в целом сар кунем. И одам мешиносем ба фикр. حتما وای دوستی من یه بار ما خیلی صحبت کردیم خب اما با جوابی ترا مگر ما ویدیو کردم که تو باید خود اوزی برنامه سازی تلفن در دستم بود من برای برنامه سازی موبیلی بود فلاتا خب این فلاتا که ما دوجا گفتم با میگم براتون چون که دوستی من خب فلاتا این فریم ورک هست که از طرف گوگل ساخته شد برای مثال ما اولین این کشفی که مثال اگر که دونی ما ترا گفتم در ولو گروپ آی تی بود همچون موبایل دیولپر ما دوجا ما ده هفته 20 ساعت کار میکردم و پسان مثال ده ماه اما ده هفته 20 ساعت کاری بود نمیدونم چند ساعت کاری میشید و همگی برای 6 ماه طول کشید تا که ما دیپلم یعنی اینترنشیپ یا که اون تجربه آموزی ما در دانشگاه سپردم پس اون ما از شوق رغبت با موبایل دیولپمنت ندارم و ما ترا میگم برای چی و از ما با سایبر سکیوریتی شوق رغبت دارم اما موبایل دیولپمنت ما اول دانشگاه داشتم وب دیولپمنت وب разработчик ما تا پیسا نبود HTML CSS بلا بلا اسی نمیخونم ما گفتم که از همین وردپرس خاطی لوبای سایت هم میسازم یعنی وردپرس میگیری میسازی drag and drop اینجا میگیری در جا میمونی علاقه وبسایت میشه به کد نوشتن این زمان و چت جی پی تی را بگو خودش کد مینویسه تا خب موبایل دیولپمنت اگر رویم این ما باید داریم که حاضرای آینده نمیتونه بده اما حاضر هستای که در حقیقت که برنامه‌سازی موبایل دیولپمنت مثلا فلات خودش دیولپر در آمریکا اگر گیم حساب میشه سر میشه از $60,000 آمریکایی تا 130,000 میرود مثال معاش میونشون و اگر که شوق رغبت داشته باشی مثلا ما فکر میکردم که شوق رغبت دارم اما ندارم در حقیقت که ما گفتم شوق رغبت دارم اما ندارم شاید که تنبلم اما شاید که داشتم خب نگاه کن فلاتر همین فلاتر آموزی فلاتر آموزی اگر تو میتونی برنامه نویسی برای اندروید برای آی او اس برای مک او اس برای ویندوز برای لینوکس برای серьезно то есть همش دایا فریم ورک یک فریم ورک یک کد می نویسی یا بار فکر که یک کد نویسی 6 تا اپراتیون سیستم در کار میکنه تمام بدونی بیا گیریم که امیری میخواد که اول سال 2015 مثال اول تو میخواستی که بیزنس سازی مثال بیا گیریم که یک تا کافه ساختی مثل ما قهوه ریزو را ساختی که در پایتخت ای و خواستی که قهوه خانه ده ما مثال خواستم که مثال قهوه خانه ده برنامه نویسم برای اندروید ما در لازم که اندروید دیولپر کوبم تهیه‌گر موبیلی در برای اندروید خواستم که برای آی او اس دیولپر کوبم که برای سویفت کار میکنن و اکس کد ادمین لازمای اندروید کد اول جواب بده از کد استفاده بریسن مثال میگفتم که این گونه اسپیشالیست دارم دوتا ما خواستم که وب سازم با من در لازم که وب разработчик یوبم آدمانی که وب در کار میکنن سه تا متخصص باید میگفتم هر تایی میگه که ریزوم ده $1,500 ته هر تایی ما باید سه کس ده $1,500 پرداخت میکردیم یا که بیو خیس هزاری میگیریم $3,000 میرفت برای یه ماه کاری ببره برای سه تا اپلیکیشن استعمال خیلی لینوکس مردم استفاده نمیبرن و بیا گیریم ولی لینوکس مردم استفاده نمیبرن مک هم استفاده نمیبرن قریب کی همین سه تا در بازار طلبگارش بسیار ای او اس اندروید و وب انا یعنی زمان بیا که امیری آشنوی ما فلات دیولپر من رو راکی و یک کد مینویسه برای سه تا ما میگم که هی آشنو من $10,000 پرداخت میکنم کاری سه کس کن من میگم یا فریم ورک کاری سه کس از بین بود یعنی تا لازم نیست که آی او اس دیولپر کوبی موبایل اندروید کوبی
як каса пардохт мекунӣ, як кас барномата менависа. ҳозир мисол Fiverr-да мераи пардохт мекунӣ барномаро, мисол мегӯӣ ки ма туда $1,500 пардохт мекунам, на барномаи навис. мегиранд менависанд, метиҳанад барои 3 та оператсиони системаро. диди як фреймворк кори дикаса бурд. гуфт ки шумо накунед дигар кор. аммо ин минусошам дорад, плюсошам дорад. агар хоҳӣ ман гап мезанам. марҳамат ака, вақт мешава вообще-то? албатта ба фикрим бояд шавад. чанд қайдига вақт дорем? нашавадам бо вақт мекунем. Ну агар ним соат боша уже типа 27 шидози. ҳеҷ гап надорад. бо 3 дақиқа дига ҳам илова мекунем я занги дигар. хоб биё хай то 3 дақиқа ма минусҳо плюсҳои Flutter гап занам. хоб минуси аввалиш ин аст ки native нестай. native ман нигоҳ кунда. барои мисол англисҳоро мо мегем native speaker, одамоне ки native speaker нест. ма native speaker нестам. бале, яъне таҳҷоӣ мегӯянд, ам одаме ки 9 минути дигар гуфтесай бидан. мисол вақте ки ту программаро барои Android дар Kotlin менависӣ, дар Android Studio, вая меган native. окей, native. мисол вая барои як тараф менависиш. ва агар ки нависӣ барои iOS туда лозима Xcode қади нависӣ. Xcode и анамун ба мисли Android код editor астае ки туда лозима ки код нависӣ дар оҷа ба забони барномасозӣ Swift ки танҳо аз Apple аст, танҳо барои продуктҳои Apple. хоб гуфтам native cross, а Flutter меган cross platform ки аз тарафи Google сохта шид. cross platform бу бисёранд. барои мисол як дигаш React забони React ин JavaScript аст, забони Flutter ин Dart астае. хоб JavaScript яъне React ин Facebook сохт. Facebook соли 2011-13 гуфт ки биё React месозем, ям native девелоп. давай метавонӣ ки барои iOS, барои Android, барои веб, барои ҳамаро созӣ дар React. ту бояд интихоб кунӣ React рави ё ки Flutter рави. хуб биё баъди оёшам дорам. ва озӣ ма чутра мефаҳмам native ва мисол non native ша гирем. проблема ин ки вақте ки Flutter хати менависӣ, мисол ту агар ки ширкати калон бошӣ ку, мисол биё гирем ки амири як та Facebook ки нав месозад, мата тавсия наметам Flutter хати рави. мата тавсия метам ки native рави. мисол навис Facebook ба хиди ҳамун мисол барномаи Android ва Kotlin қати. барои Android Xcode ва барои iOS Xcode Swift қати. аммо биё гирем ки амири мехоҳад ки бизнесҳои хурд дошта бошад. мисол BMW ин бизнеси калон нест. дар соҳаи мошинбозӣ ҳаст, аммо дар соҳаи IT ё ки технология бизнес калон нест. мисол ту барои вай дар як барномаи лозим аст ки ҳамин одамо скачат кунанд аз App Store, Play Store ва вая истифода баранд ва ҳамун рекламаҳое ё ки бале рекламаҳои ҳамун мошиноро суратҳошонро бинанд, дизайни худ дошта дига бла бла бла. яъне оддӣ аст ки мисол ҳам BMW-ра барномаҳои iOS ва Android ба Flutter сохтагианд. дигари барномаро мегирем Notion. Notion ҳам дӯст медорам, ин афсонавӣ барномае ки вақте ки ҳамин CEO-шон сохтанд, гуфтанд ки биё маблағ кам доштанд, маблағ кам, мисол одамои дар лозимаи Flutter ки маблағи кам қати кор мекунанд. а маблағи бисёр дошта бошӣ, ту бояд мисол рави native developer барои ки суръати баланд қати кор кунанд. бале, яъне суръати Flutter камтарак айни замон худи ҳозир систаи назар ба native. мисол биё гирем ки ту бале барнома менависад барои iOS да Flutter, аммо бо метавона ки менависад бо я барномаи дига да Xcode ба Swift. фарқат дорад. фарқатиш дар суръат ай. камтарак Xcode суръати баландтар ай, чунки вай аз дохили Apple ҳама чиз Apple ай, ин Apple way ва суръати фаст, яъне сахтар дорад, ё ки зудтар дорад назар ба Flutter. ва бале, аммо аз хотир набаро ки биё гирем бизнеси оддӣ. биё гирем ки тамин кофе шоп сохтӣ, хоҳи барномаша нависӣ, тада лозим нест маблағи бисёр сарф кардан. рава Flutter қати кор кун. ё ки биё гирем ки ту ягонта шабакаи иҷтимоӣ месозӣ ки истифода барандаҳош аз 50,000 зиёд нестанд, рав Flutter. яъне ин гуна чизҳоро ман тавсия метам Flutter. аммо агар ки бигӯӣ ки native даравӣ, бале ту бояд ки native омӯзӣ айни замон. аммо шояд ки ин чиза Google проблемаш ҳал кунад ва шояд ки ту дига ин барномаи дитаи гуфтум ку биё гирем Android-у Java-ву Kotlin аз байн раваду ҳама ба cross platform гарданд. аммо айни замон имрӯз 2023 12 август ин чиз нашидааст озир. фаҳмо тогда. ман худам Java-ра на basic медонам. Ну basic типа то OOP типа вот так. Когда гейм. Но только Java. бале, агар богфисам ки нигоҳ кун, яъне дар веб JavaScript истифода мебарем, аммо Java ки дорем дар Android ё ки mobile development ва камтарак дигар хел аст. аммо богфисам забони барномасам аз як хел аст. аз ҳама афсонавӣ ин Python аст. ман намедонам Python. ман дар ҳақиқат пушаймонам ки Python то имрӯз наомӯхтам ва мисол ман харидам, озӣ ман омӯхта ҳастам.
чунки Python дар hacking лозима cyber security да мо гуфтем якта забона ба дараҷаи афсонавӣ ёд гирӣ ку ҳама забонаи дигар яхена мисол аммо алгоритма сохтану структураҳошу if then else ё ҳамаш яхел мешавад аммо ман тавсия медиҳам ки JavaScript агар тони JavaScript омӯз ва React дарав аммо бигӯӣ ки ман мехоҳам Flutter даравам Flutter маҳз барои web mobile development яъне ин ҳамин 2018 вақте сохт яъне Google пешниҳод кард ина бозиро комилан иваз кард яъне дар database дар пушт анағоз и front end менависӣ дар backend аллакай туда лозим нест ки мисол SQL истифода барӣ ё ки Node.js ё ки MongoDB туда лозима ки Google дар дохили серверҳои Google аллакай Firestore аст ки дар оҷа ту метавонӣ ки Firebase да ту метавонӣ ки дар оҷа дохил кунӣ яъне backend да ки ин комилан бозиро иваз мекунад яъне ҳама кори development зудтару осонтару фаҳмонтару олиҷаноптар мекунад дар инҷа дар Flutter. Значит, ака совети охирон то ҳам хел ки JavaScript омӯхта тарафи React сахт гирад. Бале, агар коз ту JavaScript дошта бошӣ мисол донишо. Ман JavaScript ам типа basic хондагиам, no page, fundament. Агар ки basic нигоҳ куда иҷа вобаста, нигоҳ кун. Агар ки ту бугӯӣ ки ҳей, ман JavaScript да basic дорам ва ман дӯст медорам ҳамин забона ва мехоҳам ки React даравам, марҳамат рав. Аммо бугӯӣ ки ҳей, ман мехоҳам ки як бора аз сари нав Flutter development омӯзам, яъне барои mobile албатта Flutter ин афсонавист, чунки ман дӯст медорам ин чиза. Рав касе мегӯяд ки яъне мехоҳад қадимаро баҳс кунад дар ин бора, тайёрам барои баҳс, ки ман мегӯям ки чаро ту бояд Flutter интихоб кунӣ. Ва бале яъне бо гуфтаам ки Google афсонави ай. Ман Facebook да писанд нест ай. Ман да Google писанд аст, YouTube писанд аст. Ин ҳама сертификатҳои Google метиҳанд, ҳамаш ман да писанд аст, барои ҳамон Google да ман меравам кор ҳама вақт. Бале, Google. Тамом шуда. Ну ман акад ёк ман худам фицелам дар бораи Flutter, React типа медонам ки ҳама хел чизо ҳастанд, но ман типа дидагӣ нестам, истифода бурдагӣ нестам. Ва барои ҳамин ман водози акай худат буд как ай профессионал совет просидам, чтобы мада бигем хели road нишон мета ки кадом тарафаш рафтам хубтар мешавад. И вот ман ҷавоби хидмат гирифтам. Аммо ту ҷавоб нагирифтӣ ки аз куҷо сар кунӣ? Ман JavaScript ака не Flutter не Flutter назарон ки ту ҷавоб нагирифтӣ ман аз куҷо мисол сар кунам. Агар ки бугӯӣ ки аз куҷо сар кунам, ман тавсия метавонам ки Udemy истифода бурдагӣ ягон бор? Да. Udemy ин афсонави аст, ё ки агар ки мисол маблағ надошта бошӣ барои Udemy рав аз Google, аз YouTube, Code Academy, Free Code Academy да курсҳои Flutter рехтагиан ройгон яча интихоб кун, танҳо тамошо накун, навис. Тамошо кун, навис. Проектҳои навис. Бале, тамом. Ҳозир ман оли якта барнома аст, барномаи Tinder вақте ки ман Flutter меомӯхтам, чандин бора одаморо гуфтам ки ҳамин дӯстое ки доштам, гӯё дӯстои ман гуфтам ҳей мардум, ман мехоҳам ки барнома нависам барои тоҷикон, то ки яъне знакомиства ё ки шиносоӣ шаванд, яъне раванд шинос шаванд, занг гиранд, ҳамин хел аст. яъне проблемаи ҷомаро ҳал мекунад ин чиз. Ба мисли Tinder ман гуфтам биём мера тоҷик киша созам. бисёре гуфтанд ки ака истифода намебара касе имову WhatsApp-у Instagram мондагӣ кияй Tinder истифода мебарад Тоҷикистон. Бале як аз бизнесдои ҳамин аст ки рӯз як дӯсти дигарам занг зад гуфт ки Ризо биём барномаро соз. Ба фикрам ки истифода мебаранд мардум. Яке аз нақша ҳамин аст ки номи барномаро месозем ва номша мегузорем зангир тамом ба забони англисӣ. Ва шояд ки намедонам шояд ки проблемаи ҷомаро ҳал кунад. Ва ин ман мехоҳам ки ба Flutter созам. Flutter қади созам, дар App Store гузорам. Мисол ман як барнома сохтагим калкулятори оддӣ, ҳамин ба Flutter буд ва дар Play Store аст ин барномаи ман. Ва метавонӣ ки скачат кунӣ агар Android дошта бошӣ, ки ман сохта будам соли 2021 будам, хеле буд барои бале, ҳам хеле сохта будам да. Ва яъне бо гуфтам ки Flutter ин афсонавист ошно. Я менависи ку кода. Мисол ту метавонӣ ки дар браузер бинӣ ҳамун чиза, метавонӣ ки дар iOS бинӣ, дар Android бинӣ. Аммо барои iOS туда лозимаи MacBook бояд дошта бошӣ. Агар Windows дошта бошӣ, iOS да наметавонӣ санҷида. Барои ҳамун мисол macOS доштам 2 сол. ҳозир ман PC дорам, macOS доштам ва метавонистам ки ҳамун кода бинам дар оҷа. Аммо ҳозир ки Windows дорам, танҳо Android мебинам тамом. Аммо барости тӯли 2-3 моҳи охир комилан кушодагӣ нестам. ҳамин вая. ман ака Udemy-ро мебинам, курсҳои React, ҳам Flutter тоже хеле мебинам. Попробую тоже сравнить их.
хай мумкин якташ зиёдтар мақбул мешавад. Гуфта намешавад, барои ки ман ҳардуш ма даношиносам. Барои ҳамин ман ба як қатъи ҳардуш шинос мешавам ва мебинам каномаш бисёртар мада қулайтар меғалтад ва ҳамушро хай кор кардан мегирам. так хай саволои ман қадар будан ака фицелам. Раҳмат хай барои саволоро ҷавоб додан ва барои вақтона сарф кардан қатимо ака. бениҳоят хирсанд шудем ки хай вақт ёфтем барои мо ака. Зинда бошед. Ташаккури зиёд. Хоб, ин видео дар YouTube метавонад рафта? марҳамат ака, чӣ хел ки? Тамом, ташаккури зиёд. Хита эҳтиёт кун. Шаби хуш. Бод дар алоқаем. Гап нест ака. Майли, хоб. Окей, давай. Майли.